Cutai, ani Newton Dekhamon Nunisa. Cutai, ani Newton Dekhamon Nunisa. Odehe, ani baba ni bumula Pancelal Nunisa. Odehe, amai ni bumula Tangzola Nunisa. Ang hazai bala, umrongso hazai ba. Ode deba juga la Dihangi adong deba juga. Ode dohala presently rahap ngodong. Ansani prang we interest dong bala ile zabai mana latskabo audio lamus kai kopia studio ning thar maya ansahala braha oli mus thar maya kan zam gan kai komane idea ning thar maya ode yauna bu dia kya dida hebo nola hadong ba oli thar maya gabang yauna la kre Facebook brand ifrang molu goro brand khadek mai lekha ode he thar maidong zabaika ode first ang gan kai zen ba mase mai tesini busu sada jing group song kai koba ode buni yauna nolai brand abo bukan release ban yauna damlai bakna kha sari nolai hari brand abo khna kha ode ani khaja dakwa thaisini busuke jilai nanjing butuja khaja mini ansakara ho bailai nangji mai thaisini busuke jilai nanjing butuja khaja mini ansakara ho bailai nangji Minakshi Langthasa sang masih diut gan klaika mazang de song bo wai shoya hi yang bodongnya duku mai tha angke goron hi wai mudanang ni duku danang ni phai nang sesi ni khajama dong khabo ang ning jang gajai khani maya ning jang dongadu wani ma jang dong ning jang gazai dong hi bau bai hadu ni karaoke o ani ma jang di ning ke wai shohi dini ya mudiruladu buke ar release ban yauna ar boli go interest ada ko public ni motivation mai ban yauna ar interest ada ko buni yauna masih Durga Puja ni amai making masih group jang klaikin kha maga khabo dikhung malu khabo ning dong maro gongha amai ning dong maro gongha jingkirip ni sauluguha muluk dong dusi sai dain dong dusi ning ke klema jingamai ibu muloke ibu hapsauke ning krip ke nai shuma amai ning piti bura jing krip ning ma bufa amai mating ma amai mating ma amai mating ma ki joy amai mating maki amai mating ma ki joy ar release ban yauna ar mi chara bang dakho interest ada uza feka ode he mai thega dai ni gan masih klaika ko phai lugurau jingkrip jang bai lai nang phai lugurau jingkrip jang khaja lai nang dini ni mai thai ga dai haji khaja lai nang jing bai lai nang Hai lugurau jingkrip jang bai lai nang hai lugurau jingkrip jang khaja lai nang dini ni mai thai ka dai ha jing khaja lai nang jing bai lai nang mai thai ga dai ni bubli ga dai ha khaja lai nang jing bai lai nang buni yauna la doha continue klai palang ini dong doha las kang halai nia aspa thangkat skabo mi chara bang dakwa
ningla damga video hanuba ide nuba ulit saudu public zangbo aspa nolaya tangkat skabo aspa dawbai khat skabo aspa program matangkat skabo mitcharao phaidu selfie phaidu dohala ksak ani kha ulit zara ksak khazarao do dode future la dongbala dong skabo nisi rajrao nisi support maikat skasi jingbo skangi thangman bo lama maima ar jini future bo jama nisi jini video ke lakh views haipna million views laina skala jingbo jini future bo hamna mo ar rajrao nisi support layat skala jingbala bidi jama idini Dimasa cultural la jini united jama nangdo jini Dimasa la bangya rajrao nisi support laima nangma jingke jing skangi thangman thlaidada nisini hamba video labu bo phangphang nang gan brands bo hamba kena ri phalang nang ni support like skala rajrao dohatip de upcoming de giriko skabo launang niya gabang lawe ining phaina dohatip upcoming nauli giriko yahon la duria lau siksha lau sama baigonang baigobala ani ojang phangna najike message rima aspa oli go jini hapaya bo jala aspa ne bo jala program jabai do skala pajini frang singer labu khat skabo jini Dimasa ni artist ke bo sausikini longpha khat skala ani sebala hamdau mu jingbo rani frang twistugin skau mainang ar jingbo oli longjau khat skala interest bo jarau du jingbo khajadau du jini kha motivation maidau du jing skangai thangman bo lama maidau du Hai ang Dekhamon Nunisa ni secret punai lai ani interview ke Newton Langthasa YouTube Channel ha ode ani interview ham jawat skala like share comment lai ode channel ke bo subscribe lai Guri jampai gahi au ha ka du gahi rang